Pozdrav dragi gledalci, evo upravo sam krenuo za Sarajevo po lijek za Mirsada Tutmića. Mnogi od vas znaju da je Mirsad Tutmić već nekoliko dana bolestan i trenutno se nalazi u bolnici u Zenici. Prijeko mu je potreban ovaj lijek, znači u životnoj opasnosti. I upravo vidim sad, hvala svim gledalcima koji se javili poslije ovih emisija uživo koje sam vodio u vezi Mirsada Tutmića. Lijek je veoma skup, košta oko 3000 maraka i ja sam uzeo iz budžeta koji je ostao, što je Raja slala za Hajrvod, znači ostalo je dosta novca, tako da sam ja uzeo u saglasnost gledalaca taj novac da se pomogne Mirsadu Tutmiću. Šta drugo da vam kažem, u kritičnom je stanju. Dobio sam informaciju da samo mu radi 15% pluća. Navodno je dobio najgori virus i ima problema s astmom. On je prije par godina imao problema s astmom, bio u kritičnom stanju i dobili smo informaciju da mu je ovaj lijek jedina nada i mora ga hitno danas dobiti. Pa idemo sad. Naš Mirso stanuje ovdje gore iznad Nebile, evo upravo sad prolazimo kroz Mirsin kraj. Ovo je Nemila, a Mirso stanuje iznad Nemile u selu Orahovica, gore. Jedno 4-5 km odavde. Sarajevo sad idem preko Busovače, moram sad svratiti kod gospodina Salema koji je zaslužan za ovu akciju. Znači on mi je jučer odmah javio čim je saznao za ovaj lijek i on je uspio naći taj lijek u Lukavici, istočnom Sarajevu. Znači on je također prijatelj od Mirse i svaka čast na brzom djelovanju. On je jučer mene nazvao i onda smo se konsultovali šta da radimo. Tako da nije njega pitanje da li bi Mirso dobio ovaj lijek na vrijeme. Evo Raja, tu je gospodin Salem koji me jučer obavijestio za Mirsada Tutmića. On je prijatelj Mirsada Tutmića, vi idete zajedno, jel tako, i humanitarne akcije, jel tako, pomažeš mu. Tebi zahvaljujem što si nas obavijestio. Kako ne bi za takvog čovjeka, šta je on sve učinio za narod i koliko je pomogao, pa rijeđe da i mi njemu izađemo u susret svim snagama, da se podruzimo, da ga dignemo na noge, da samo izađe iz bolnice. Jest, znači sad idemo po ti si pronašao, jel tako, u istočnom Sarajevu skupi lijek. Samo tu, u čitavoj federaciji. Kako se ono još zove, ovo je za gledalce koji nisu gledali live. Ja sam malo za... Evo ga na papiru, napisano. Aha, samo malo da vidimo, samo malo imamo poziv pa ćemo nastaviti. Upravo me Hamza zvao. Evo ovako, znači, lijek se zove Tocilizumab, ampula od 800 mg, 2 komada. Međutim, mi smo našli od manje miligrama, bit će 4 komada. Znači 4 komada po 400. Jest. To je ova ulica gdje idemo, jel tako? Ja gdje idem, ulica Stepana Nemanje, eto broj. Preko puta opštine, ja mislim. Preko puta opštine. Ja. Znači, hitno, evo, potrebo Saleme, ovi lijekovi. To mu je zadnja opcija da ne odi na respirator. Sad da spominjemo respirator, ne bi se miješao. Ne bi ja to ni spominjao. Ni spominjao, narod dosta zna šta je respirator. Ujedno, meni je jedan gledalac javio da je veoma moćan lijek, glutation, TAD 600. Znači idemo i njega da kupimo, on košta oko 50 maraka i veoma je, kažu, učinkovit, da je spašavao ljudima život.
i navodno je na prirodnoj bazi. Ajde, a mi Bore da vidimo to. Pa ćemo uzeti oba dva jer je taj lijek dobar i za jetru, a ovaj prvi skupi lijek je poznat po tom što izgleda, kako bi rekli, djeluje negativno na jetru. Jel? Takvu sam informaciju dobio da će se morat raditi neki isječci jetre poslije 2 dana djelovanja ove terapije s ovim lijekom. Ali eto, mi se moramo držati kako su nam doktori rekli. Jest, mi ćemo njemu znači nabaviti jedan i drugi. Jedan i drugi. Jest. I sad idemo, prvo ćemo ići u Lukavicu, onda ćemo se vratiti na Iliću. Ovaj drugi lijek je na Ilići. Tako da dobije u istom danu oba dva ta bitna lijeka. Vi će gledalci sve kontaktu gdje smo došli, dokaz smo stigli. Jest. I mi ovo sad želimo da sve snimimo, da imamo dokazni materijal. Također ćemo tražiti, jel tako, od medicinskih radnika i Mirse, ko bude u stanju da nam slika taj lijek što bude dobio taj skup i da znamo da mu je tačno u ruke došao. Jeste, da znamo, da se uvjerimo, da ne bi sumnjali gdje je završio, kako je, šta ovo. Jer u ovoj situaciji ne vjerujemo nikom. Jeste, a hvala Bogu nisu male to pare. Znači, doktor ćemo reći da insistiramo, znači, na slikanju da on dobije u ruke taj lijek. Ubrzo ćemo kroz Kiseljak proći. Ne znam zašto nam to doktori prije nisu rekli. Jel postoja mogućnost prije da se nabavi? Nije moglo se, on je išlo sve postepeno. Jedan stepen da ovo mu radi, da tu. I ovo mu je zadnja opcija. Sad nisu oni mogli na početku reći da kupite ovaj lijek, možda će zatrebati. Nije taj lijek 20 maraka. Jeste, ali da smo barem znali za ovaj drugi lijek, nije ga niko prepisivo, a on bi mu dobro došao, jest. Jer cijelo vrijeme smo ide stupnice borio sa plućima, kašalj plućima, temperatura, dok nije pošlo na pluća. Jest, jer za gledalce koji ne znaju, on inače ima problem s astmom, prije par godina isto tako jedva živ ostao, u Švedskoj je bio u bolnici, međutim, po ovim nalazima ispalo je sad da ima ovaj najopasniji virus plus ta astma, jel tako? Jest. Saleme, nismo gledalcima rekli i to da je njegova porodica sva u izolaciji. Sva izolaciji, svaki dan, kaže, po 2 puta policija dođe, samo da prekontrolišu jesu po kući da ne bi. Jer ipak on je bio u toj kući kad je dobio koronu. I ako nisu oni radili testove ili su možda i radili, uglavnom oni 15 dana ne smiju nigdje od kuće. I sad eto izlazimo u susret da nekako dođemo do kuće i da im donesemo ono što osnovno im treba. Pa ništa, ja bi što bi se reklo da nešto para od ovog što ja sam znači podigao s računa što je ostalo od HR voda, što su gledalci znači donirali, možda si ti gledao i mojih filmova, znači ostalo je još novca, tako da smo podigli taj novac i s tim novcem ćemo sad kupiti lijek. Ima novca i na Mirsadovom računu, međutim niko ne može podignuti jer su u izolaciji. Tako da će ti nešto novca dati, mogli bi na 3000 tačno na mit, pa ja mislim da će ostati oko 300 maraka, pa barem za prvu pomoć da imaju, jel tako? Ja moram sutra kući njemu ići, pošto on ima koze, a cijeno mu nije blizu, nije uspio dovući preko zime, a oni ne smiju malo te maket od kuće. Sad, ne znam ja, da li se te njegove komšije boje i ono nema koga. Pa ti vidi da li treba kakve podmjere, znaš, pa ću ti ja dati novac, pa ti uzmi sve što treba. Njima dođe, ali moje samo moram sino da mu dovučem. Ovdje, ja mislim, je ovdje reče Hadžija da je negdje. Ovdje je benzinska vam se prodaje. Čeka nas sad i Hadžija Sabahudin, imao ste njega priliku gledati u filmoma. Čuje za ovaj slučaj, hoće s nama malo da se druži do Sarajeva i nazad, imao je volju da s nama malo popriča. Gdje imamo voće i povrće? Gdje ovdje gore? Opet ćemo ga nazvat, da? Ne, tu je on gdje je voće i povrće, reče. Kod benzinske, tu je gore, na toj benzinsku. Možda ova druga gore. Jest, ova gore. Uglavnom moramo žito, onaj cijena prebaciti. Oni imaju, ja treba vidjeti da li oni imaju hrane i to, da li im treba šta uzeti, da li ko obilazi to. Pitali smo sve, oni se tiče to hrane, to sve imaju. Samo je problem za to cijena da imaju koze šta je. Ja. Gdje je naš? Lina trgovina, benzinska, voće. Tu kod voća i povrća. S kojim je ovo?
Poštiste. Evo vamo, hajde. Evo naši kadži. Selam alejkum. Hadži, jel ti mene zoveš u? Samo polako da ja prođem, polako. Selam alejkum. Alejkum selam, Hadžija, kako? Lijepo da vas vidim. A ja te zagrlim malo. Hodi vam i ja da tebe malo moram. Ej, ljepota moja lijepa. Živ i zdrav. Hadži, jel ti tijesno? Kad će malo soliti povjer? Bio je tamam, hej. Alhamdulillahi rabbil alemin. Neko je zvao, ne znam ko je. Nije ti s mene sad zvao, pa sam ja prekinuo Aha, na Viber, jel to? pa to je. Slučajno se aktivirao. Kako si, Hadžija? Alhamdulillah, kako si re? Jes nam ozdravio? Slušaj da ti kažem, ej, šalu nastavim. Pitaju gledalci za tebe. Bio sam hastan. Kako si bio sam bolestan i ti, jel de? Jesam, bio sam hastan da ti kažem, alhamdulillah. Znaš šta je mene ovo, vrijeme ove promjene su me malo uredile, jer nisam navikao, nisam dugo na zimi bio, na ovoj hladnoći. I onda nastale su nagle promjene, razumiješ me, što je to za mene bilo stvarno velika promjena. Pratio sam non stop. Pa ja naučio se, jel de, u Australiji biti zimi i to. Ljetno doba pratio non stop, razumiješ me, i ovdje Ja. u Bosni i u Australiji. Tako išao sam za ljeto. I kad su nastale te promjene, na mene je utjecalo puno. Sad si dobro, jel de? Alhamdulillah. Mene nisam imao neke gripe ili nešto, samo sam imao one, kako bi rekao, one košćane, kao one propuh nahlade. I eto, uglavnom dobro je, hvala Bogu. Hadžija, znam ja šta je tebi ufatilo dole u podrumu, peku pekmez garant. Pa jesam, i to je bilo. Tačno je, bili su pekmezi, razumiješ, vestelji. I tako, alhamdulillah, uglavnom prošlo je sve. Evo nas, upravo dolazimo u Sarajevo. Zvao je sad Salem da vidi da li je lijek stigao. Lijek je stigao, znači, evo čeka nas. Idemo sad u istočno Sarajevo, ovamo. U Lukavici, jel tako? Znači, tu je negdje. Idemo da polagano i... Da nije ovdje k desnom gore. Nije. A koliko je udaljeno, šta reći? Kaže, nije daleko. Kaže, koliko ti je, kaže, daleko, kaže, ne moraš ropovat, kaže, piše ti. Jel s desne ili s lijevi strane? Lijeve strane. Eto, možemo i tati i... Da nije ona dole bijela, ona tabla tu dole lijevo. Da vidimo to. Da nije tu, šta piše to? Električna rasvjeta, Pegas. Ništa kad budemo na... Čekali smo narod, evo uzeli smo lijek, čekali smo papirologije da se riješi, pošto su morali zvati Banja Luka, jel tako? Jeste. Pola sata negdje smo čekali. Morala već procedura taj, svak je to kup lijek. 4 kutice tu od lijeka. Vidite. Po 600 mg. Evo, ovo je račun. Kao što možete vidjeti, račun, znači 2656,96 eura iznosi. Idemo sad po drugi lijek. Našli smo drugi lijek na Elidži. Ovaj jeftiniji, oko 50 maraka što košta. Veoma moćan. Jel ovdje? Jest. Nije, dole. Evo tom onaj. Ništa, samo sačekaj. Kad ću ja da prođu ovdje? Samo sačekaj, polako, ništa. Evo, blica mi čovjek, sam pogriješio. Ja sam baš mislio da... Ja sam mislio na ova, ima još... Nije dole skretanje. Idemo sad na Elidžu, znači ovo je tamo, kako se kaže onaj dio? Lukavica? Ne, na Elidži, samo malo, znam ja gdje je to. Tamo što ima ono naselje na izlazu iz Elidži. Znam ja uglavnom gdje je to. Tražio sam tam vodu ljudima. Da uzmemo i taj lijek pa da požurimo ka Zenici.
da mi Mirsad Tutmić dobije što prije lijek. Pozdrav! Raja, poznali su nas... Poznali su nas mnogi ovdje. Poznali su nas mnogi ovdje na Eliđi. Stariji ljudi, mlađi ljudi. I evo jedan je mladić sjeo u kola da nas lično odvede gdje se nalazi ta apoteka, što je malo teže naći. A mi nismo baš hodali u ovom mjestu, tako da ne znamo gdje se šta nalazi. Sokolović kolonija, jel tako? Sad se ja sjeti. Evo nas ovdje. Hadžija, ti ostane u kolima. Kako ja hoćeš platiti lijek? A ti ćeš jel ovo za mjesta da rekao? Aj, hvala Hadžija. Hvala drug. Evo, uzeo smo ovaj lijek, znači 44,90. Hadžija je to platio, hvala Hadžija. Zapravo ovo su kapsule Raja. Nismo našli ampule, mislili smo da će biti ampule, međutim isti je sastojak. Ono je bio talijanski lijek, ovo je američki. Uglavnom isti sastojak se unosi u organizam, ima još 60 ovdje, znači za 2 mjeseca jedna kapsula dnevno ide. Uglavnom to je taj sastojak smješten u ovim kapsulama koji on treba unijeti. Saleme, kome ćemo mi sad predati doktorcu moramo naći? Glavnu doktorcu, njega koja vodi, onaga koja vodi i ona koja nam je preporučila da ovo kupimo, znači nju moramo naći i direkt njoj u ruke predati. A koga ćemo angažovati da to može snimiti? A to ćemo sad zavisi kako je Tutmić u stanju. Da li će on moći uslikat kad dobije taj lijek ili neće moći. Samo je to. Ali pošto tu ima sad 4 ove po 400, znači nećemo odmah potrošiti, vjerovatno će kod njega biti 2 ili kutije. Bitno je da nam jednu uslika da je ovo za 2 dana treba da se potroši, jel' tako? On će za 2 dana to potrošiti. I ako Bog da evo sad mi kako javljaju, da će ga preporoditi ovi lijekovi. Znači to mu je zadnja opcija i trebalo bi da ga dignu, što kažu... Među žive ponovi. Jest, među žive ponovi. Deme reci, možeš ti još koga kontaktirati tu od medicinskog osoblja, da bude pod kontrolom, da znamo da je 100% da su lijekovi primljeni. Dolazi umne rodce, dolazi na poslu u noćnu, jedna dolazi ima u Danjskoj, uglavnom non stop. Da dobijemo dokaz da je to završilo tamo gdje treba. Ako Bog da treba da bude hajir i sve. Nego Demi reci, Saleme, kako se ti upoznao s Mirsadom Tutmićem? To je malo duža priča kad bi pričali, ali eto meni je ukratko, ajde. Čuo sam da ti je pomogao, jel? Ukratko, bio je pozvan, pošto sam ja pravio ašuru, a to ašura, mnogi znaju šta je. Tu je bio i Hafiz Čajlaković među gostima i još mnoga lica. Eto, sam dovoljno reći, 108 osoba je bilo. I to je bilo na otvorenom. I to ima, recimo, snimak, može se to pogledat. I tako Mirsad Tutmić je to dolazio snimu, poveo svog dida, direktora, kako ga zove. Brajku, ja. Brajku poveo. I on je tako, to su snimali. U međuvremenu, ni mi nismo znali tu, već je nam se ćerka udala. Sve dok je to snimao. Faktički ukrala se, a nije se ukrala, eto. Mi smo znali da će ona ići za 15 dana, tu već je oni odlučili i da je to on uspio sve zabilježiti kamerom i sve. I tako, eto, kao Mirsad, kada doćemo vam ako Bog da na slatku, i tako i bilo. Za 7 dana Mirsad Tutmić dođe Brajko, a mi krompir povadili. A ja ostao bez posla. U međuvremenu ostao bez posla? Ostao bez posla, tako firma stala. Nemoj sam reći i u kreditima da se bio kakvi. Ma ja šta radi, i kredit, i djeca u školu, i sve, i ono, i on je ugledao mnogi krompir, mnogi voće, mnogi pekmez. Vidi da se borimo, pravili, samo smo 6-7 tura, ja i žena ajvara ispekli. A prirodno neprskano, je? Ništa, nema hemikalija, ni krompir, ni luk, ni... Znači domaći ajvar, domaći pekmez, domaći džem od šljiva,
sve smo mi to pravili i tako da je meni Tutmić pomogao, da je on od mene sve te proizvode kupio i on je imao svoje akcije kome je to on dijelio i ja sam sa njim sve tu učestvovao i hodao i još je on dodavao svoje proizvode koje je kupovao i tako da smo mnoge porodice obradovali sa domaćim proizvodima. Pa čekaj malo, sad se sjećam, on je meni rekao baš jednom prilikom da kupuje domaći krumpir negdje, hoće najbolji za taj narod. Znači to tebe taj krumpir? To je kod mene on kupovao taj krumpir. I tako da sam ja uspio prodati krumpir, koliko cijena varira. Pola marke, ako ga prodaš, dođe ti nakupac 30 pfeniga, 40, ti moraš, znači, tonu njemu da za 300 maraka. Kad se računaš, nemate nigdje bolje, znači, ali ne moraš samo sjetiti, znači, moraš raditi, pa bilo šta, pa bit će hajra, od čega bilo. Lako voda. Šta bilo, i tako, eto, gdje mi izišlo susret, jedan mjesec, pa eto, malo platim ratu, malo ovo, malo račune, malo ono, tako, drugi mjesec, tako, treći. Eto, hvala Bogu, od neki dan sam na birovu, sad nisam jedini, pa sad traži posla. Pa mi sad, koliko je nama sad valju, sad ovo sve što hodamo, da ne znam, sam bio u stanju jučer kravu prodat. Da sam nazvao Bešu, Ibru, kravu da je prodam, da se odmah izmiri, da se ide odmah kupiti lijekove, pa bit će moj, kako je god došla ova krava, doće i druga. Ali eto kako, tako ti u tebi se javi, hvala Bogu za ne znam ili prošlo 3 sata novac se sabro i evo lijek taj nosimo, samo da ga oporavimo, što bi on rekao, živi nam zdravi bili. Evo, i Hadžija je tu dao nešto novca, pa jest, ako Bog da to će dole vrući neki ima žena, djeca, pošto niko ne izlaze, evo... Oni su u izolaciji, oni ne mogu ništa, sad im je najpriče sin uvući, eto, to sam ja i žena obećali, samo dok mogu oni naći prevoz, da se uvuče to, da mogu oni životinjama, sino, da imaju šta jesti i sve, da nemaju brige ni to. Otićeš ti danas do njih, jel? Otići sutra, pošto je danas kasno, ne može se tu ubaciti, ili ima 150 bala, to treba dovući, da bi se moglo tu uvući sve. Pa koliko mognemo. A šta, kod njega ima jarića, koza? A ima ono kod 20 koza, ima neke se svaka jarla, to je 20 jaradi. To isto da ima 3 krave. Pa to se kod njega razmnožilo pravo mala farma. Ja što radi, u njega žena ne zna kuće glavom, gdje ima problema s mirsom, ima brigu za njim, kako je, šta je, ne može nikoga nazvat, ne može njemu doći. Ima brigu oko tih koza, pa izaćemo susret kako možemo. Znači idemo, tu da se sijeno vuče, pa ne moram ni ulaziti u kuću. Bože moj, to kaže, bitno je samo da se pomogne. Da se pomogne. A ako Bog da Miso kad ozdravi, sve ćemo mi tu sjeti uz kafu i ako Bog da, sve će biti zabilježeno. Sad idem u Zenicu. Ušao sam u svoje auto i vidjet ćemo šta ćemo tu snimiti. Trebamo sad uručiti ovaj lijek doktorici jednu. Čuo se sa sestrom, ja? Ja sam, evo, upravo sad razgovorio. Tu smo, znači, ispred bolnice, ne znam da li smijemo snimat. Ugasit ću kameru. Smiješ dok ne dođemo do njih. Znači, sad će nas ta sestra dočekat, pa će nas ona nekako sprovesti do te doktorice, jel? Gdje vidimo, možemo kako doći do doktorice, kontakt, ja. Ako uspijemo i porazgovarati sa njom. Ako ne uspijemo, će može sestra tu mjesto nas uraditi. Hoće, ona će možda do te doktorice doći. To, da ona bude, ako može da bude prisutna tu, jest. Da nam prenese informacije. Ja. I da vidimo kad ćemo tačno dati taj lijek. Da odjavimo emisiju. Bili smo sad gore, što bi se reklo, na Covidu. Predali smo lijekove. Potpisali se, zapisali. Jeste, eto, mi smo malo smo im zaprijetili. Jeste, to je bilo do nas, mi smo sve obavili.
sad ćemo ganjati neke druge malo veze, da se to sve isprekontroliše tamo, da vidimo je sve pod kontrolom. Večeras jutro ćemo dati pravu informaciju, sve. Jer on ne mogu... Pitali smo da li će odmah dat, glavna sestra rekla to doktor kaže, odlučuje kad se daje. Mislim, toliko smo žurili da stignemo, imali smo neko... Pa vjerovatno dok je tako skupi lijekovi, ono da su to možda i opasni lijekovi, možda treba biti pod kontrolom doktora kad se bude to davalo, znaš. Bitno je da njemu sam bude ako Bog da bolje, od ovih lijekova, to nam je najpreća stvar. A mi malo pop kaf, sada se malo dođemo. Završimo i mi ovo, pa danas zaputio i... Ja nisam spavao sat i pol vremena, sinoć sam. Vodio sam te live-ove. Šta rada da vam kažem? Sad je sve u Božjim rukama i u rukama doktora. Lijekove smo odnijeli, vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati. Zahvaljujem se svim gledalcima koji zovu, koji su pisali. Zahvaljujem se Svoj raj koja je učestvovala također u akciji oko HR voda, tako da je ostalo novca da smo mogli taj novac iskoristiti čak evo za ovaj slučaj, iako je bio predviđeno za vodu. Drago mi je što smo mogli pomoći Mirsi sa tim novcem. Evo Mirsu, tvoja nemila Jorovca je tu, da nam što prije dođeš, dozdraviš. Mi te svi volimo i svi te čekamo.